one ifana wansati loyi a nga kandza vukati vo n'wi hlongola ka kavu swi nga lavanga hi loyi a ka mi nga vulavula bucati n'wi twisisa kahle misa alright a ni yena i ri wa vengiwa bucati mi nga bohani a nga yi kumi i tsakisela xixini i ni tsakisela one thing i ta dlaya yexe a na nga la ku teka instruction bara jiwani khale kha hi tivana mara u vi surprise a mi tsundzuka nkarhi wolowo mi mi byela ku a ni n'wi kumi jiwani kumbe ni ta n'wi kuma loko ni n'wi rhumela script loko a fika laha a kuma ku xadimawasa lawa n'wi tiva ku hi yena u vi surprise ngopfu a ti vutisa ku why misa lo u tlangana njhani na mina hi mina yena a ti byela ku is above everybody ni swi twini mara ni nga swi twisisi ku va ku kume ntirho wa yini a so sayinini sweswi next year a wu to n'wi sayinisa na power hinkwayo misa leyi byela ku hi sweswiya i ve na case ya leswi swa ti-awards ku u vulavule statement swo a nga swi vulavula aka social media se va boheka ku n'wi yimisa 2 months amixo ni ma tsundzuka loko ni ku ve ri a yimi 2 months sweswiwani to my surprise a kumeka a ri i le ka yini i le ka xitafu u thoriwe u thoriwile u endle hi yena vulaka leswiya swi vuriwa hi lediya khale ti wa kwihi so crash mavale ya soul crush a ni before soul crusher a yi endliwa hi miyiselo ya va ku hengari ya mpahla ivi hengari ya mpahla a lova ivi endliwa hi mani hi soul crush sweswi endliwa hi mani endliwa hi jiwani se i ta tirha njhani ka mina hi mina hala tlhelo hi laha ni nga swi twisiseki ma swi vona ku swi ta hi tikela ku n'wi profile mi ri vanharhu ni langutiseni hi matihlo jiwani i rhandziwa hi producer programs manager u n'wi rhandza ngoma ku vanhu a nga weli a hansi eka makuvana that's why mi ni vone ni lan'wa nkarhi luwa loko a vulavula swa xizulu swa yena a ni borheka because i lo fika a byeriwa ku andla leswi a vonaka nga ku swi ta n'wi tlakusa ivi a fika a vulavula hi xizulu ni ku xizulu hi na xona ivi twana loko mi byela munhu ivi aka mina already na programs manager a hi vulavurile programs manager la nga henhla ka mina ivi ni boheka ku mi yena swi ni borha ivi loko a ti poyili yexe it's true i le ku tsandzekeni jiwani leri ra ku va n'wi teke ku a ta va futhi loko va n'wi teka a va lava ku a ta va a va lava a va comedian la nkarhi wa kona Ngodwana a lave ku hlongoriwa hi mhaka ya swikandala swa ku va Ngodwana a vulavule ku swilo swin'wana a swi tsalekanga ivi va n'wi teka va ni humesa ivi va ku no phela hi nga n'wi pfala a nga hleketi nga ku best ku na vanhu vo antswa ivi a ta jiwani loko a ta problem ya yena i kota ku hlekisa vanhu mara a nchumu Mhayivava Jaro Flying Bacha Danuna City. Even him Amgelaka, they cannot document it. Ni live ka interview ya Mhayivava se unlock ta improvela ku a yi tsikanangi inkomo ndavuyela hansi I Mhayivava va vhakachesi lun'wana va tsaka va ku ku tima thosi ke Jaro Flying Bacha Danun a xi yi tivi Mina tala hi mina. Like, not fair vote. wa lava a wu lava It doesn't. Hikwala hi swin'we mina ni na n'wina ni ta va ni karhi ni endla a breakdown ya Gaza Boxa hikokwalaho ka ku swilo swi lehile ngopfu na nkarhi wa ku va wu tsanana swi nga endleka ni endla yona risimu leri ri 1 namuntlha mara ni ta endla tinsimu leti landzelaka Gaza Boxa ta va ri na video ya yona loko ni ka ni nga yi mahlweni na letin'wana namuntlha ivi track 1 na track 4 ti va na ra nanta toho na loko ni vuya Mhayivava mara loko ni vuya Mhayivava i duku ro tshuka na Thathi na Golidi ivi hi endla a great analysis ya expectations as for Parisasa lava nungu
yi nga ta famba yi humesa mhloti so hi ta yi tshikisa sweswo so ni sungula hi ndlela leyi hi ta sungula hi HIV Makhense Gaza Boxa page 9 ku nga title track ku nga Gaza Boxa Mhayivava jaro kula impacha tanona xiti yima ni mi amukela ka the channel that matters the channel that matters temu ambokwata walava awulavi ita siku yawen yima ni mi amukela ka the only channel that matters to watch. Ikwala and Nangwena, just an overview of the album. I've listened to almost all the tracks. I'm a fan, so I like the album. Besides Sotala, but I didn't get the analysis. It's a case of fan so number one, this is HIV Makhense. So Kwambanaga HIV Makhense na Solumakam is that Solumakam angasubul, but HIV Makhense angasubul. It's a character thing. So let's look at actor I'm so character HIV Makhense little look all at Rokatala street. Like Launtamar Amavula come film Amavula Gaza Boxa so like savage like Solumakam Angata go mina na golit na bubazu because ako mina bubazu evla bubazu za chitsonga nka ebela south my to says so Solumakam ngata sola but HIV can angasubule leswaku loko ba alama sangu vela o stiva ku ri wena ba ku lavi was one mara ka album maybe kufana sweswi ite tinjanganya ta pfula ti ku nyika mbilu why this is HIV Makhense's character is like it's a bullying character like ayichuwange HIV Makhense angata so loko ku like Solumakam angata swivula so loko ku nghena Oscar ka signature why one so that is a character. Another thing that you need to know about Solumakam or HIV Makhense the sound effects that the album that's all ne tinati meaning total ngopfu so itaba gare hi break it down Gaza Boxa kasukranam I will do a lot of reading I'm listening to you light and to kunta skota now so na pula page oh shikina no gaya kon so Gaza Boxa the thing is eri mi dimenemene mi tlula Gaza Boxa leriraku a hleta ku Gaza Boxa ena mahungu ngopfu like hi mene ka Gaza mara kuna timenemene in real life leti a ti filmare ne to recordiwa kunene my to says so itimenemene ta hina like ti tlula na Gaza Boxa hi vumenemene my one so Solumakam na mina hi tive Gaza Boxa hi siku rin'we a hi ri ka live yin'wanyana a ku ri around April and then we didn't know Gaza Boxa but Gaza Boxa was already famous in Makumana. I was no longer a TikTok person because he had 46,000 followers and then I go fan ya solo but I follow even that time so la Gaza Boxa anga joina story so kendla ivanu mabo angati kuna story swa so okay Gaza Boxa ri kula story swa so okay anganti mara Gaza Boxa antiva me but I didn't know that I can go to that extreme mabo so eleswi ni ngitivisa swona Gaza Boxa ingihlamala ba sesi gabi na munghana wa vona va lwelaku swikweleti na mavunwa ti Ferrari anyway nkombela ku hlaya sini eri look Gaza Boxa yisunguna yiri ihlantama wa hansi agina hlantama ngahawu so one thing about Makhense or Solumakam nkombela ku tirhisa mavito lama interchangeably ni vanhu vula munhu one thing about G1 ego each and everything lexi a xi endlaku xi intentional a hi leswaku ku la ku nandzikisiwa ngoma or stuff like swi very intentional and swi na marito yo ka so ku hlantelo hi loko mi fike la mi nyangatsini mangodwa like mi fike la loko ni mvona la ku hlanta that's how that sound effect is vula so logo risimu ri karhi famba I think second verse it's a prayer man it's like you know when someone prays for themselves like nkarhi wun'wana u laha bibele u la ku ya kerekeni you want people to pray for you but yena ku ni ta ti khongelela
mina mi nge ni wisi ni ta trenda ni za ni funya buwa jiwana nga pfaleke inghala yi nga hlathini jiwana va nge n'wi koti xivandzani xi nga hlathini. Hold it there. So jiwana nga pfaleki inghala yi nga hlathini hambi loko ku va ni ri na ndhawu leyi nga tlhuma ne loko a ri koho laha ndzeni i ta huma leswaku hambi va ngodwa na va mavasa vo n'wi pfalela va ringeta hi matimba ku a nga tikuma a fikelele milorho yo karhi i ta lwa hi matimba i ta kuma a ri na vona kwala wa phohla loku nghala hambi yo va yi ri ka ndhawu leyi nga tlhuma loku nghala yo vona nyama yi ta yi landza leswaku na ku navela ka his dream drives him to a point ya ku hambi ko pfala mani na mani i ta tikuma a ri koho kwale henhle i ta dya na vona kwale va dyaku hi ma-fork and knife leswi a nga swi vula in this song as well ku ni fana na ri tshuri hambi mu pfala yindlu mi ta ni kuma ni ri na n'wina a va pfarini va siya ximbuvani ni nghene hi xona. So but his time in MLFM is limited. Nkarhi wa yehe wa MLFM wu fikini makumu. It's like leswi va ngodwa na va mavasa va karhi va vulavula hi swona la u swi tiva ku they want him out. A ni va te ina vanhu va yehe ngodwana maguvana nga ha ri kona, so he's out. It's an intentional thing. They just want to get rid of him. It's like ami leswaku leswi swi vurisa swa ku mi nge ni wisi mi nge ni koti ni ta trenda ndzeni funya buwa loko u ya u yingisela this song ku na laha fika ku na ni ta kateka ni ya mahlweni. It's like it's a prayer leya ya ku xikwembu xi ta ni katekisa ni ya mahlweni because I wasn't made by you. So one thing for sure I know eku next year loko renew the contract hi March, remind me loko hi March, I think financial year ya SABC hela hi March, so va ta renew the contract. One thing I know eku va ngonda would have na va sesi xiluva va xilungu, they would have got rid of him. Ani vulangi vito ra munhu, but if the shoe fits, wear it. I'm just breaking down the song and putting my opinions into it. So that's one thing I know. Agambokwata. Ya mahlweni. Swa xikwembu mi nge swi pfali. A ni endlangi hi n'wina. Ni endle hi xikwembu. Hey, sana swi voni se ni tlinya nyana. Ni ta kateka ni ya mahlweni leswi mi nga swi vula swi nge ni wisi. Laha ku na marito man'wana va John u kota ku hlekisa vanhu mari nchumu wa marito lama phuntina. So like risimu leri vulavula hi vanhu lava n'wi hlevaka hi. So loko u ri landzelela kahle u ri landzelela wa swi swa ku Hashem a va ri ku n'wi hleveni. And now there is this song. This song yi rekhodiwe khale as much as I follow him that much, but anga yi cince every time, any day if he wanted to, but also it might happen that he knew ku vanhu lava nga n'wi hleva even if the recordings a nga ri na tona. Mprofeta Makame as he calls himself. Ni ya kun'wana vari ni tirha purukwana ni hlongoriwile. Pulukwana hi le ka MLFM. Wa ni twisisa? Pulukwana hi le ka Munghana Lonene. So i hlongoriwile. That time was a presenter ngate i hlongoriwile. That's what he's referring to. Na next year loko financial year yi hela yena vela na buti wa yena Chavi va ta va ri out. Va ta va humese va ngondwa na va sesi xiluva va xilungu na va mavasa. Ni ku la hi le ka Gaza Boxa. Gaza Boxa ta tlitira na vitrasivo. So kumbe nyiko ya mina mi teka se solu ku va n'wina. So ilera ra ku loko nyiko ya mina yi tekiwa se solu ku va n'wina. Marito ya ku mi hleketa nga ku mina talente, mi hleketa nga ku mina tinyiko to karhi
ku ve I ti-opportunities ti nga mi fikisa laha mi nga fika kona a mina tinyiko that's why ku swi ri nyiko ya mina mi yi teka ivi se soli ku va n'wina. You are not talented. That's what he's saying. I'm not pointing to anyone, whoever is referring to. If the shoe fits, wear it. So, imaritlamago. I'm teaching mima erini. Erini. Kana ri vona nga tesa ka ri simune ri hanga ri hayini. Mara leswaku solo ku va n'wina. Milana me ni fana n'we ni ta phunta. Loko a ku ri mani ta swi tirhisa milani na me ni ta phunta ni fana n'wina. Do you understand where I'm going with this? In that line, you can tell ku munhu va n'wi fikela ni xoko no loko va ka mina hi mina va ku ri khodeni I sungula hi ku gabo loko va vona ku va n'wi fikela mina nyanyuka xamu a na ha swi voni mi ku nghala yi hava munti a yi humi xitandi swi ku ngerengere xana xiyimo xa ka n'wina xa pfumela ku wena u suka u siya mhana wena. So that's a very personal line ya ku mi ni fakela pressure ni suka la kaya mi la ni ya tshama kwini xiyimo xa mina xi ni pfumeli ku ni siya mhana wena and loko u ringisela that tone leyi nga tirhisiwa laha like that's kuna swin'wana swa swi endlaka so swi intentional ka risimu ra signature ku na kun'wanyana loko se break down signature ku na kun'wana yi hlekaka mara if you did not listen attentively u nge swi twi ku yi le ku hlekeni nghumeni. So and there is a reason why I did that, why I like towards the end then the second last or last verse a ri ku hlekeni I hleka kara yimbelela and you be like even. So even this one, check the tone, it's like minyanga tsongovu min kwatisa ngovu man kwatis. So all of these things nga swivula la ka nsimu ka risimu ra Gaza Boxa swi na an element of truth. A famba hi benza ha Mhayivava hi tiveli va Prince Benza mi nga yi suli a famba hi benza yin'wana ya blue late last year and early this year etla aba ya famba na hi Corolla leyi nga hi mentionela leyi a yi leta hi komba hanga yi vona hi kombela ku loko mi va loyani mi meka sure ku mi va loya loko va ri one mi nga va loyi va ri na hina va nga ta ku va khentle hina hi famba hi kuma na ti-injury so loko nga ku mi va loyeni va vaseka va ri one mi nga hi katsi va Sathana. I think this is one of the last line. Let me see. Ana won. O se ku chema noyi. Na ehlaka se ku chema noyi varila va very sorry u nyumbukile. So lero ra ku chema noyi very sorry u nyumbukile. Loko mi yingisela marito lama ku chema noyi soli u nyumbukile. If you go and listen to those recordings come later that last time, but she's such powerful. She's signing contract. She's powerful. She's powerful. Contract is signing. So she nyumbukini so ku chema noyi va twa ku vava va loku xanisekeni vana va bava I Jaimito I Mhayivava jari ku la hi mbacha danuna xitivi la a hi mitisela Gaza Boxa. I was putting more of comments. This song was speaking about someone loyi anga le gunguleni vanhu va lava vulavulaka hi lava a twa nga ku va n'wi pfalela handle ku va n'wi sivela ku a realize ti-dreams ta yehe because la misaveni hambi va u tlhariheka njhani ku va u kota ku realize ti-dreams ta wena evuton'wini I mhaka ku u fanele u pfuna hi van'wana fanele va ku nyika ti-platforms van'wana fanele va ku nyika ti-opportunities and van'wana kuma ku ti-opportunities leti a to va ti suka ka swandla swa vona mara hikuva va nyikiwe matimba yo karhi evuton'wini va ku pfalela van'wana va vulavula ku biha yena va ku u trendini nga tshembekanga hi ku tshembekini and then he uses that thing xa xikolo xa leswi swa bibele swa ku nani hambi Yesu u vurile ku hamba munhu wo lulama ku komba ku munhu a nga chuhangi I tlhavula ku na benza a mi swi tiva ku ya xigangu na bushani na swin'wana vulani na swin'wana leri ra ku mi nga chuhi and ni nge mi kwateli
you can continue saying all of these things. So I munhu loyi a nga le ku nyangatsekeni hi ma-behavior ya vanhu towards yena, I munhu loyi a nga le ku nyangatsekeni hi mahanyelo ya vanhu ka yena ku why this mo kala xo endla xona na, mara mi nga chavi vulani na swin'wana. I mention na vana, which I don't know what else.